Izi ni indirimbo 13 zakunzwe ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 13 turasanga Jugumira ya Chris Easy, Kevin Kare ndetse na Phil Peter. Miliyoni 11 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 12 turasanga Kanami ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 13 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 11 turasanga Katerina ya Blues Melody ifite miliyoni 14 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 10 turasanga Yatupasa Kushukuru ya Ambassadors Choir ifite miliyoni 15 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga Bana ya Shafi ndetse na Chris Easy ifite miliyoni 16 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 8 turasanga Malengo ya Mungu. Iyi ni indirimbo ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 19 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 7 turasanga Queen of Sheba, indirimbo y'umuhanzi Meddy ifite miliyoni 19 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 6 turasanga Sikiliza ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 22 ku rukuta rwa YouTube. Umwe mu bahanzi turi busange muri uru rutonde cyane. Ku mwanya wa 5 turasanga Nimekupata Yesu ya Ambassador Choir ifite miliyoni 44. Ku mwanya wa 4 turasanga Nita Asimi ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 45. Ku mwanya wa 3 turasanga Maivo ya Meddy ifite miliyoni 46 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 2 turasanga ni Nasiri ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 79 ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa mbere rero turasanga indirimbo yakunzwe cyane yabaye ikimenya bose ku bantu bose bayumvishe, ni indirimbo Slowly ya Meddy ifite miliyoni 117. Mushimiye kuba wakurikiye iyi top 13 cyangwa se indirimbo 13 zabaye popular hano mu Rwanda. Ndakwibutsa wakanda subscribe, like ndetse na comment, ntibibagirwe na share. Ciao.